Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika iravugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabasuhuza kandi baha ikaze amakuru yacu ya mu gitondo. Mu duce dutandukanye tw'akarere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda bamwe mu baturage ntibafite aho baba. N'ubukene tukabura icyo kuzubakisha, tukabura nk'ino z'amafaranga yo kugura ibikoresho, tukabura n'amabati, ubwo tukiberaho gutyo. Uyu ni umuturage wo mu karere ka Burera. Umuririmbyi Jean Pierre Nimbona uzwi cyane ku izina rya Kidumu mu gitaramo n'impunzi zo mu nkambi ya Kakuma muri Kenya kuri wa gatanu. Nyuma y'imyaka igera muri 32 Uburusiya bwongeye gufungura ambasade yabwo muri Burkina Faso. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya mugome ahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Uburusiya kuri uyu wa kane bwongeye gufungura ambasade yabwo muri Burkina Faso. Icyemezo cyafashwe nyuma y'imyaka igera muri 32 iyo ambasade yari imaze ifunze. Iyo nkuru yarayitangajwe na guverinoma ya Burkina Faso n'uhagarariye Uburusiya. Fide Niyongabo arakomeza. Ambasaderi w'Uburusiya muri Cote d'Ivoire Alexei Saltykov yatangaje ko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin azogena ambasaderi mushasha muri Burkina Faso. Ambasaderi w'Uburusiya muri Burkina Faso yari yugawe mu mwaka w'1992. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Burkina Faso kuri uyu wa kane bwemeje inkuru y'uko Uburusiya bwasubiye kugurura icese ambasade yabwo ku mugwa mukuru wa Burkina Faso Ouagadougou. Ambasaderi w'Uburusiya muri Cote d'Ivoire Alexei Saltykov yatangaje ko azoyobora ubuserukizi bw'Uburusiya muri Burkina Faso gushika mu ambasaderi mushasha muri ico gihugu agenywe. Yatangaje ko Burkina Faso ari igihugu kimaze igihe kirekire gifitaniye imigenderanire ikomeye ya kivandimwe n'Uburusiya. Kuva bashitse ku butegetsi mu kwezi kw'icenda mu mwaka wa 2022 abategetsi b'abasirikare bayoboye Burkina Faso baritandukanije n'Ubufaransa bwahoze bukolonije ico gihugu, baciye biyegereza Uburusiya. Oni yatangaje ko ihangayikishijwe cyane n'icyo yise ko uburenganzira bw'ikiremwa muntu burimo guhonyangwa ku buryo bwihuta mu ntara ya Cisjordania ya Palestina Israel yigaruriye. Raporo y'ibiro bya komiseri mukuru ushinzwe uburenganzira bwa muntu muri Oni yavuze ko abanyepalestina 300 bishwe mu ntara ya Cisjordania guhera tariki ya 7 y'ukwezi kwa 10. Iyo raporo ivuga ko ubwo bwicanyi bwo mu ntara ya Cisjordania bwabaye mu gihe cya operasiyo z'ingabo zishinzwe umutekano za Israel cyangwa mu bushyamirane nazo. Igaragaza ko impfu z'abantu byibura 105 zishobora kwitirirwa operasiyo za Israel. Aha harimo ibitero by'indege cyangwa ibindi bikorwa bya gisirikare mu nkambi z'impunzi cyangwa mu bindi bice bituwe cyane. Abantu byibura 8 biciwe mu macumbi y'Abayahudi nk'uko iyo raporo ibivuga. Tal Henrich, umuvugizi w'ibiro bya minisitiri w'intebe wa Israel, yahakanye iyo raporo nk'isekeje mu by'ukuri. Yakomeje agira ati: yego twataye muri yombi abakekwaho gukoresha iterabwoba amagana muri ako karere kandi tuzakomeza gukora ibisabwa byose kugira ngo tubumbatire umutekano wacu. Volker Turk, komiseri mukuru w'ishami ryita ku burenganzira bwa muntu muri ONU, yavuze ko ikoreshwa ry'ingufu zidakenewe cyangwa z'umurengera ku banyepalestina mu ntara ya Gaza ari ibintu bibabaje. Iyo raporo ivuga ko abanyepalestina bagera mu 4785 batawe muri yombi guhera tariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 gushize. Yanahamagariye Israel guhita itera intambwe zigaragara kandi zifatika zo guhagarika urugomo ku baturage b'abanyepalestina no gukora amaperereza ku byabaye byose mu rugomo rw'abaturage n'urw'ingabo zishinzwe umutekano za Israel. Ukraine yatangaje ko Uburusiya bwayoherejeho drone 8 z'intambara mu ijoro ry'ejo kwa 4, yemeza ko imwe yonyine ariyo yabashije kugera ku butaka bwayo. Fidel Niyongabo abahiye inkuru. Igisirikare kigwanira mu kirere ca Ukraine mu butumwa ku rubuga Telegram catangaje ko uburyo bwaco bwo kwivuna umwansi bwakoreye ndwi muri izo drone 8 mu kirere kiri hejuru y'intara ya Dnipropetrovsk, Kirovorad na Zaporizhia. Ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'Uburusiya kuri uyu wa kane bwatangaje ko inteko zabwo zatesheje igitero ca drone zibiri za Ukraine zari zerekeje intara ya Crimea. Abategetsi ba Ukraine kuri uyu wa kane batangaje ko ubwato butwara imizigo bufise ibendera ry'igihugu ca Panama bwasetse bombe yo mu bwoko bwa mine y'Uburusiya mu ibahari yirabura. Bavuze ko ubwo bwato bwariko butera buja ku kivuko ku ruzi Danube gutora ingano n'izindi ntete. Ico gitero catumye umuriro waduka kuri ubwo bwato, abantu babiri bakaba bakomeretse.
muri ico gihe perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yashimiye leta zunze ubumwe za Amerika ku mfashanyo nshasha y'imiliyoni 250 y'amadolari yahaye igihugu ciwe. Yatangaje kuri uyu wa kane ko iyo mfashanyo ya gisirikare izofasha igihugu ciwe kwifashisha ivyo gikeneye mu buryo bwihuta cane. Perezida Zelensky yavuze ko mu ntumbero yo gukingira ubwigenge n'umutekano mu gihugu ciwe ku mugabane w'Uburaya no muri leta zunze ubumwe za Amerika bategerezwa kubandanya kwishura n'inguvu zikomeye ku bitero vy'Uburusiya bibandanya. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron azayobora mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha wa 2024 ibirori byo kwizihiza umunsi itegeko nshinga ry'igihugu cy'Ubuhinde ryatangiye kubahirizwa. Hari ku itariki 26 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 1950. Fidel Niyongabo akomeza inkuru. Abategetsi b'Ubuhindi batumiye perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron muri ivyo birori inyuma y'uko perezida wa Amerika Joe Biden atakiriye ubutumire bwo kuba umushitsi w'iteka mu birori vya defile izoba ku itariki 26 y'ukwezi kwa mbere k'umwaka bucutangura ku mugwa mukuru New Delhi. Perezida Macron abaye mukuru w'igihugu agira gatandatu azoba yitavye iyo defile yo guhimbaza uyu munsi mukuru wa gisirikare ikomeye cyane yama ibuka umwaka utashe kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1976. Umushikiranganje wa mbere w'Ubuhindi Narendra Modi asubirije mu nkoko Perezida Macron inyuma y'uko amutumiye mu birori vya defile ya gisirikare y'umunsi witiriwe Bastille ku itariki 14 y'ukwezi kw'indwi. Ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bw'Ubuhindi bwatangaje ko Ubuhindi n'Ubufaransa bikorana ku bibazo bikomeye vyerekeye akarere ico gihugu kirimwo n'amakungu. Buzoba bubaye ubugira kabiri Perezida Macron abonanye n'umushikiranganje wa mbere w'Ubuhindi Narendra Modi kuva mu kwezi kw'icenda k'uyu mwaka. Ico gihe abo bategetsi bombi baremeye gukomeza kurushiriza imigenderanire hagati y'ibihugu vyabo. Hari mu biganiro bagiranye ku ruhande rw'inama y'umugwi G20 ugizwe n'ibihugu bitunze kurusha ibindi ku isi n'ibiriko biratera imbere mu vy'ubutunzi yabereye ku mugwa mukuru w'Ubuhindi New Delhi. Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Arakoze Fidel Niyongabo umfashije kuyabagezaho. Tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abantu 17 bishwe n'imyuzure mu mujyi wa Kananga mu ntara ya Kasai Central kubera imvura nyinshi yaguye mu gitondo cya kare cy'ejo kuwa kane. Ni inkuru ya Jimmy Shukrani Bakomera urigoma. Umujyi wa Kananga ni umurwa mukuru w'intara ya Kasai Central, imwe mu ntara ziri hagati muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gitondo kare cyo kuri wa kane imvura nyinshi yagwiriye komini zitandukanye zigize uyu mujyi. Ibiro bishinzwe itangazamakuru n'itumanaho bya guverineri w'intara byemeza ko nyuma y'imvura abantu bagera kuri 17 bahitanywe n'imyuzure, abandi barenga 30 barakomereka berekezwa ku bigo nderabuzima bitandukanye kugira ngo bahabwe imiti. Itsinda ry'ubutabazi rikurikirana iby'iyi myuzure ryemeza ko habayeho n'inkangu nyinshi kandi uduce twibasiwe kurusha ahandi ari komine ya Kimpembusa n'iya Lumumba ziri mu burengerazuba bw'umujyi wa Kananga. Iri tsinda rikomeza ryemeza ko bahitanywe n'iyi myuzure harimo abantu 8 bahitanywe n'inkangu n'abagore. Societe civile mu mujyi wa Kananga yemeza ko imibiri 17 irimo abagore 7 ari imaze kuboneka nyuma y'imvura ikaze yaguye muri uyu mujyi mu masaha ya mu gitondo. Jean Robert Chimanga umuyobozi wa Societe civile mu mujyi wa Kananga yabwijwe rya Amerika ko umubare w'abakomeretse utaramenyekana dore ko ubushakashatsi bugikomeje kugira ngo abandi baba bahitanywe n'imyuzure babashe kuboneka. À partir de 4h30 une pluie diluvienne. Iyi mvura yaguye kuva saa 10 za mu gitondo kuri uyu wa kane. Ibiraro biva mu mujyi bijya mu bice bitandukanye bizengurutse umujyi wa Kananga byose birasenyuka. Kugeza ubu abantu 17 nibo tumaze kubona imirambo yabo, aba bakaba bahitanywe n'iyi mvura dore ko yaguye ari nyinshi cyane. Aha kandi n'imihanda yose yacitse, ubu nta muntu ushobora kuva mu mujyi ngo ajye gukorera mu cyaro, mbese ubuzima busanzwe bwahagaze. Abaturage turi mu kangaratete. Mu ijoro ryo kuwa kabiri n'ubundi abandi bantu 22 bari bahitanywe n'imvura muri uyu mujyi muri komine ya Kimpembu ibarizwa mu burengerazuba bwa Kananga. Imyuzure muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje guhitana abatari bake muri za teritwari zitandukanye yewe no mu mijyi hafi ya yose. Mu murwa mukuru wa Kinshasa abantu bagera kuri 36 nabo bahitanywe n'imyuzure nyuma y'imvura ikaze yaguye mu ijoro ryo kuwa mbere. Ibi byatangajwe na Bwana Nerombangu umuyobozi wungirije w'intara ya Kinshasa. Uyu yabwiye itangazamakuru ko hari amazu atari make nayo yahitanywe n'imyuzure nyuma y'imvura yaguye mu ijoro ryo kuwa gatatu rishyira kuri uyu wa kane.
Abahanga mu by'ikirere no kurinda ibidukikije bavuga ko ibi biterwa no kuba leta idaha agaciro ingamba zo kurinda imyuzure nko gutera ibiti no kurinda imisozi. Twavuganye na Bwana Olivier Sirosemba uyoboye ishyirahamwe Pension pour l'environnement mu murwa mukuru wa Kinshasa. Turimo kwishyira hamwe kugira ngo tugerageze kureba ko twatabara bamwe mu baturage batahitanywe n'iki kiza. Ikibazo gikomeye ni uko guverinoma yatereranye abaturage cyane. Twebwe dukora ibishoboka mu kurinda ibidukikije. Twagerageje gusaba inkunga kuri guverinoma ariko ntacyo byatanze kugeza n'ubu bitaradufasha. Igitera ibi byose ni kubera ko ahangaha nta gutera ibiti yewe no gukora ibishoboka byose ngo inkangu zirangire burundu. Kandi iki ni ikibazo gikomeye muri Kongo kubera ko leta idaha agaciro ibidukikije. Ibyabaye byarangiye kandi ubushakashatsi buracyakomeje. Hari abantu turimo gusanga ibikuta byabagwiriye tukabona imirambo nyuma. Mbese ni ibibazo bikomeye rwose. Umurwa mukuru wa Kinshasa ni imwe mu mijyi ituwe cyane ku mugabane wa Afurika. Ibi bikaba bitera abantu gutura ahantu hadakwiye kandi ibyo bikaba bibashyira mu kaga. Kugeza ubu uyu mujyi utuwe n'abarenga miliyoni 10. Mu ntara ya Kivu y'Epfo naho abatari bake bahitanywe n'imyuzure mu mujyi wa Bukavu. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Urakoze Jimmy Shukrani Bakomera. Tukivuga kuri Kongo kandi umuvugizi wa guverinoma ya Kongo kuri uyu wa kane yavuze ko itazagira imfabusa amajwi yavuye mu itora rya perezida mu cyumweru gishize, nubwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bahamagariye ko risubirwamo uko ryakabaye. Tujye noneho mu Rwanda. Mu duce dutandukanye tw'akarere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda, bamwe mu baturage ntibafite aho baba hakwiye. Gloria Tuyishime yarabasuye hadutegurira inkuru icukumbuye. Mu masaha ya saa yine za mu gitondo ndi mu karere ka Burera mu murenge wa Gahunga mu kagari ka Kidakama karangwa n'imisozi miremire kandi ihanamye. Kure kw'amaso hari hagaragara ibirunga. Uretse iyo misozi, undi mwihariko ni amazu bamwe muri abo baturage batuyemo ibimeze neza nko kurara hanze. Uzirebye ushobora kubyitiranya n'inzu z'amatungo cyangwa zihunikirwamo imyaka. Nyamara ni inzu abaturage babanamo n'imiryango yabo, abana n'ababyeyi babo. Ngeze mu rugo rwa Nyiraneza Rachel, umubyeyi w'imyaka 35 utuye mu mudugudu wa Bahenga muri aka kagari ka Kidakama. Afite abana 5. Inzu ye yegisakaje amabati yahawe na leta mu myaka 2 ishize, ariko yubakishije ibiti. Hagati y'ibi biti yagiye ashyiramo ibyatsi. Mu yandi magambo ntaho wabitandukanyiriza na nyakatsi. Kuko ufite abana 2 nanga 3 nta ku bushobozi wabona bwo kubangura mucata nungura abonamo uburyo waguramo igiti. Nubwo muri gahunda ya leta yo gufasha abatishoboye Nyiraneze yahawe amabati yo gusakara inzu, nyamara avuga ko nta bundi bushobozi yabona bwo kubaka kuko mu gihe yabonye aho aca inshuro abarwana no kugira ngo abana be babone utwo kurya. Kupfa kuryamana mu mazi tukibera, none ubu waje he? Nta hantu umuntu yaja nukubaho. Imvura ntiyagwaye n'injoro ngo raja gukinguza wiryamiye mu nzu ye. Ntabwo byashoboka. Ijwi ry'Amerika twongeye kunyarukira mu rugo rwa Nyiramategeko Vestine, umugore w'imyaka 41. Iwe ni mu birometero 2 uvuye mu rugo rwa Nyiraneza. Nawe inzu ye yubakishije ibiti n'ibyondo bishaje, amabati yatubaguritse uburyo udashobora kubitandukanya no kuba hanze ndetse yenda no guhirima. Nukuraba magaze ubwo imvura yago tukacungana n'imvura, ubwo nkaba ngabo bafite amago nkaba yagwa cyane tukahaguruka bakaba twaje gusasama ugaca mu gitondo tukagaruka mu nzu. Yewe yongeye no kutubwira ko abana be bagiye bata amashuri kubera mikoro yo kubura ibyangombwa nkenerwa. Nta terambere ndimo, warara muri nyakatsi tukavuga ngo uri mu iterambere, n'ubukene kubura mikoro. Gusa ku rundi ruhande abaturage ba mikoro make bongeye gutangariza Ijwi ry'Amerika ko nubwo leta y'u Rwanda ifasha abatishoboye kubona isakaro nkuko yabigenje kuri bo, bataba bashoboye kubaka, dore ko kubera mikoro utwo bakore baduhawe two kurya ngupondekanya. Ubwo nabana banyica gihumbi nkagura kantu suka gahunga, ubwo n'ubukene tukabura icyo kuzubakisha, tukabura nk'ino z'amafaranga yo kugira yo kugura ibikoresho, tukabura n'amabati, ubwo tukibera aho guca. Yewe bakomeje batubwira ko bamwe muri bo bagiye bageza ibibazo byabo ku buyobozi, ariko bikaba iby'ubusa. Ngo muhaje se gitera nk'uhizemo kandi ngo ninje mu nje kuri aho nje gukondesha, mbura amafaranga gukondesha rero. Ariko ndikone genda guhirima hirimye n'ubundi nta mugeni nta ifotorere naho hejuru. Abaturage babayeho mu buzima bugoye bwo kuba hanze, basaba ko leta yagira ikibafasha nibura bakabona aho kuba
twifuje kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere ka Burera buvuga ku kibazo cy'abaturage badafite aho kuba. Umuyobozi w'akarere ka Burera Madamu Mukamana Soline yemeza ko iki kibazo gihari, akavuga ko abaturage bakeneye igitaka bazagihabwa bitari kera. Abaturage biba bigaragara yuko batishoboye, cyane cyane yuko leta y'ubumwe ihana ko umuturage abaho neza akaba atekanye. Hariho gahunda yo gukemura ibibazo bangamiye imibereho myiza y'abaturage, ariko cyane cyane tugafasha abantu batishoboye. Abo badafite rero ibitaka kandi kacu gafite gahunda yo kubafasha bikavurwa. Raporo y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare NISR yo mu 2022 igaragaza ko uturere dufite abaturage bibasiwe n'ubukene bukabije turimo Gisagara, Nyanza, Rutsiro, Nyamagabe, Nyaruguru, Gatsibo, Nyagatare na Ngoma. Naho iyi mibare igaragaza ko uturere turimo Muhanga, Kayonza na Musanze turi mu dukize kurusha utundi hatarimo tugize umujyi wa Kigali. Ikigenderwaho mu kureba uturere dukize cyangwa dukennye mu Rwanda harimo ibikoresho byubakishije inzu z'abaturage, ikigero cy'amashuri bize n'ibindi. Ni mu gihe leta y'u Rwanda nanone ishishikariza abaturarwanda gufatanya nayo mu kurwanya ubukene, gusa abaturage bo bakavuga ko amikoro make atatuma babishobora. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, i Burera mu majyaruguru y'u Rwanda. Umuririmbyi w'icyamamare w'umurundi Jean Pierre Nimbona uzwi cyane cyane ku izina rya Kidumu uba mu gihugu cya Kenya, kuri uyu wa gatanu arataramira impunzi zo mu nkambi ya Kakuma ya mbere nini ku isi iri muri Kenya. Yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije akigera muri iyo nkambi ejo kuwa kane. Ngigera ahitwa Lodwa ni mu karere ka Turukana. Ko birantangaza mu gisagara cya Lodwa ndiko ndahura n'abavuga ikirundi bakandamutsa, bacuruza ibirato, bacuruza impuzu, bagira gute. Cyantangaje n'ukuri cyo narinzi ko abarundi duhereye Nairobi gusa, kumbe giye guhura nabo isinzi ry'abarundi n'abanyarwanda. Ubu turiko turazunguruka mu mabarabara y'Lodwa banyerekana kugira ngo abantu bambone. Bimeze nk'ibirori bindi nashikiyemo, abandi bakanyibonamo bakavuga bati urazi ko watanguriye ino, urazi yuko uri impunzi natwe, ugize neza kutwibuka. Kandi abandi ariko bakora mu mahoteli manini, wowe waciye wiyumvira impunzi, urumva biko bituma ngorora n'amarira. Na jewe niyo mahirwe ngize, ibintu birabaye, nifite inguvu, birabaye abantu bari banyotewe baguma biyumvira igituma ntaraza kuvugiriza impunzi, na jewe narigeze kubimpunzi. Cyaciye byikora. None wowe uzi ingene biriko birategurwa ngaho muri iyo kampi, hari impunzi nyinshi cyane rwose zirenga 250. Ego biriko birategurwa, ivyuma vyamaze gushikayo, mugwi wanje tusanzwe tuvuzanya nabone washitse mu kanya. Urumva ni ibintu abantu menga babishizemo ingufu nyinshi cyane, kuko je nari ndabizi gusa ko kuja kubavugiriza, ariko nasanze n'umuguverineri wa Turukana na wene twashikiye mu ndege imwe. Urumva ni ibintu ni alerte general, uko niko je novuga. Kandi mubwira ico mutubwiye kushira hamwe mwakoranye kugira ngo mushobore gushika ngaho yitwa The Cradle. Ishirahamwe nyene twahuye mvuye Mombasa ku kibuga c'indege cyitwa Wilson Airport, arambwira ko afise umugambi wo kuzonzana ino Turukana, anshikiriza abantu baje bava mu gihugu cy'iwanje siritu abarundi, kuko abona yuko je batazopfa bambona gusa kungurukana bumenyi, bakumva ndi Nairobi, bakumva ndi Bujumbura, bakumva ndi Kigali, bakumva nagiye mu Sudani y'Amajyepfo Juba, bakumva nagiye Dubai, bakumva nagiye urumva hafi ku isi yose. No hiyo muri Amerika urazi ko nahaje aba bantu b'impunzi baravuga bati turababara ukuntu tigeze uza kuturirimbira muri Kakuma. Sasa rero uyu muntu haje imyaka 5 ariko arabitegura, apanga yiyumvira ukuntu yo bigira imbusha yosaba. Ubu byose ndiko ndakubwira n'abategetsi nga autorité locale bose bari alerte, baje muri uru rubanza. Abize icyabwengezo ngaha muri aka gace ka Turukana bose baduze indege baje bavuye Nairobi, basanzwe bakora ubuzi bwabo, baje kuraba bino birori. Ni concert civil imwe Kakuma, iyindi Lodwa. Inama ubwira ugwaruka kugira ngo urugwaruka rumwe gwiteza imbere beruhanzwe n'ibibazo cyane bikunda guhanga urwaruka. Boje inama je no gira urwaruka, umuntu wese kwanza agerageze kumenya talacha nk'impano afise, impano yo kudandaza ndandaze, impano yo kuririmba naririmbe, ufite impano ya sport ya football akore,
kugira ngo bishikana hanze. Mu kirundi twama tuvuga yuko atamuga udakiza, nta muga udakiza kiretse ngo kuroga. Ariko mu kirundi tuvuga ivyo ukora byose gerageza ubishikane ku isonga uko ushoboye, inzira zikegeza kuzokugururuka bitebe bitebuke. Barakoze Jean Pierre Nimbona na Frederic Nkundikije. Tujye noneho ku makuru harebana n'ubukungu. Ibyambo by'amato bya mbere bikomeye mu burasirazuba bwa Afurika, Mombasa muri Kenya na Dar es Salaam muri Tanzania, ni bito ku buryo bidashoboye kwakira amato menshi cyane ahindura amayira kubera ibitero biyafungira amayira yo mu nyanja itukura. Thomas Kamirindi akomeza inkuru. Buri mwaka amato ibihumbi yambuka umuhora wa Suez mu Misiri, ni ukuvuga amato arenga 50 buri munsi. Amwe aba ari manini cyane. Abatwaye ibicuruzwa biva muri Aziya bijya mu bihugu by'Uburayi no mu bihugu byo mu majyaruguru y'umugabane wa Amerika, aba rero avuye mu nyanja y'Abahinde anyuze mu nyanja itukura. Muri make ni imwe mu nzira zinyuramo amato menshi, byibura atwaye 40% by'ibicuruzwa byose binyura mu nyanja zo ku isi yose. Iyi nzira niyo ya hafi kandi, ariko muri iyi minsi Abahuti bigaruriye umurwa mukuru wa Yemen babifashijwemo na Irani, bongereye ibitero bya drone na misile ku mato anyura mu nyanja itukura. Bavuga ko baba bashaka kuyabuza kujya no muri Isirayeli kubera intambara irimo irwana na Hamas nayo ifashwa na Irani mu ntara ya Gaza ya Palestina. Byatumye sosiyete mpuzamahanga zikomeye z'ubwikorezi bwo mu nyanja zihagarika ibikorwa byazo mu nyanja itukura no kunyura ku muhora wa Suez. Yagiye gushakisha andi mayira ya kure azenguruka mu nkengero za Afurika y'Uburasirazuba mu nyanja y'Abahinde kugera muri Afurika y'Epfo. Ibyambu bya Mombasa na Dar es Salaam ni bito ku buryo bidafite ubushobozi bwo gufasha amato menshi cyane arimo yiyongera muri iyo nzira ya Afurika y'Uburasirazuba, birimo kuyakira kugira ngo afate ibiribwa n'amazi kandi yongera anyweshe lisansi mbere yo gukomeza inzira. Amato ahitamo gukomeza akajya mu byambu bya Durban na Cape Town muri Afurika y'Epfo, nabyo bisanzwe byifitiye ibindi bibazo. Mu kwezi kwa gatanu gushize banki y'isi yose yatangaje ko ibyambu bya Afurika y'Epfo biri mu bikora nabi cyane ku isi. Mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika, Sandile Sanku, umuyobozi wa sosiyete y'ubwikorezi yitwa Transnet ya leta ya Afurika y'Epfo, arasobanura impamvu zabyo. Twarabivuze kenshi ko dukeneye kuvugurura ibikorwa remezo. Ibikoresho byose birashaje kubera ko tumaze imyaka myinshi tudashoramo imari ihagije kandi tutanabisana. Naho Andrew Whitfield, umuvugizi w'ishyaka Democratic Alliance ritavuga rumwe na ANC iri ku butegetsi, avuga ko guverinoma yari ikwiye kwemerera abikorera ku giti cyabo gushoramo imari. Dutegereza gukora uko dushoboye kose kugira ngo abikorera ku giti cyabo binjize amafaranga mu buryo leta idashoboye gukora. Impande zombi zifatanije dushobora kuresha abikorera ku giti cyabo kugira bashyire imitahe yabo mu bivuko nimba utabemerera kugiramwo imitahe. Gavin Kelly, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abikorezi bo muri Afurika y'Epfo, avuga ko amato arimo yiyongera cyane mu byambu byabo ashobora kuhatinda akahamara ibyumweru. Ingaruka z'ibyo byose ni uko ibicuruzwa bisigaye bitinda mu nzira, ibiciro by'ubwikorezi n'ubwishingizi bikiyongera, kandi ibiciro bikazamuka no ku masoko y'abaturage bisanzwe, by'umwihariko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli. Kubera izo mpamvu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yifatanyije n'ibindi bihugu bashyiraho urugaga rw'ingabo zizajya zibungabunga umutekano mu nyanja itukura. Ku ikubitiro rugizwe n'ibihugu 10 ari byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine, Ubwongereza, Bahrain, Canada, Ubufaransa, Ubutaliyani, Ubuholandi, Norvège, Espagne na Seychelles. Mu rwego rwo kuburizamo ibitero by'Abahuti, Amerika itangaza ko imaze guhanurira mu kirere drone nyinshi zabo mu nyanja itukura. Thomas Kamirindi, urakoze. Nshuti banywanyi, ibiganiro radio ya Ijwi ry'Amerika yabateguriye kuri iyi saha naha bihumurije. Mwakoze rero kubana natwe kandi ntimuze gucikwa n'ibindi biganiro biza gukurikira. Bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri biganiro n'abadufashije kubibagezaho. Byari bihagarariwe na Edi Rwema, Nadia Tahani washyize hamwe amajwi.
naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi.